Aliyeва mı emmi? Aliyeва bu. Aliyeва. Ha, tetik jana garajda turgan jeri. Ha, bunu ahvalın qarımda. Qanday bo'ladi bu? Ne qilsak bo'ladi bu yerda? Buna qant bo'lsin ham o'sha uchun büyük buni qara. O'sha mizamda u. Kecha ko'rdim dengda. Shu yerga kelganda ko'zingizni yumib olsangiz kerak a. Ariqning üstünde turasiz, aytsam siz ishonmaysiz. Yo'q, ariqda emas. Mo bütün parkning territoriyasida turadi. Dokumentlerini taktap sotqa verirler. Nurbek Suyunbayev, şunu bir özünüz bir kozemelik alsanız ha. Buna barık buna kanalizasyon meceke çıkan. Voyenkomatda podvalda oturuşat. Buna qanday sot tatlaq azdan ekan. Kirgizip sen bunu emet qo'ysa, artistlerin ırdaganına da жақшы. Soğan Nurgül öldü tamam. Yo'q, ağaca charchasak ish to'xtab qoladi-ku. Buna qara aldırma qo'zapaylarni bor. Ularni aldı, tazala qara. Ya Muhammed, qancha uy bili bor shu yerda? Ha. Ko'p qancha? Navay'dan başlap avtovokzal Osmonovga çeyin alып çıkıp ama yoldu kengeytip trotuarın amına o arıktın boyun bak kılıp salaş gerek da. Oşunda mı da приятный olur. Oşunda buna köçük hiç kim жүрбей kalады. Leylina, Kurmanjan, Datkayına özge hiç kim. Onu sentralny yol болып kalады da. Oşunu bir sunuş belgileçi, makul mu? Men to'g'risi diniy odam bo'lganim uchun mendan o'sha mahalda $3000 so'rashgan. Sizlarga chek beramiz, uying kichkina ekan, 3 ta o'g'ling bor ekan, uylaysan ekan deganda men aytdim, Alloh yerini pulga olamanmi? Bersang berdi. 2005-yil zaявleni tashlaganman. Bo'ldi. O'shandan beri 2005 o'chirtimiz bor ekan. o'chirim bor. Endi mana 20 yildan beri o'chirib kelgan yo'q-da. Bo'ldi, beramiz. Как раз 2005'lerde qarab. Siz emege birinci gün barın. Birinci gün barın. Makul mu? Pandemiya kuni barın. Men çekin qarashtirib bereyim. Makul mu? Belki biz uylar buzilib ketgan ko'chalar qoladi. Emene. Qanchaga chiqdingiz ava? 67 ga. Bola kesdilar. Yo'q, endi ashu chek berganimda roshidimda unda. Bo'ldi. Qaraymiz, pandemiya chech berdilar. Qaysi yerda sizniki? Bizki bor, Jo'pak ko'chasida. Ha, qanday siz? Salomasiz. Qanday sizga yaxshimi? Yaxshi o'zingiz qanday charchash yo'q. Charchasak ish to'xtaydi-ku. İş to'xtaydi. Ha. Kecha men aytdim, kecha shal kelaman desam kelmadi. Kecha Jamg'ir jag'di. Bugun tashladim. O narxi mektepdagi bardak bo'lib ketdi. Gördün mü? Koreya ishtibay qoldi kecha. Tegizlab surib qo'ydilar. Bardak bo'lib ketdi. Bo'pti, kuchuk. Maqli jigi bo'ldi, jasab beradi. Boyki. Siz 3 soat uy var, 6 metr buzilib ketgan ko'chada qolamizmi boyki? qaysi yerda? Bu Jo'pak ko'chasida. Ava. Ana barin qaraymiz hozir. Qarab emetamiz. O'sha qaytib o'tamda. Mo o'sha ko'chani bosh ete ko'chirish kerak bo'ldi-da, ayo qo'pti yerda kelsinlar. Barli mo'ljaga uylar emenen ariqning üstüne salıpsınlar da. Arık chetida bizki boyki. Ya. Arık bu chetida da 6 metr kirdi. 6 metr uyimiz boshladı. Yok siz arıqning üstünde oturasınız da. Ben keçe barıp gördüm. Prem arıqning üstüne uy salып alıpsınız Bu sizçe. benim uyum nasıl? Qaysi? Jana meşten keyinki 3-üydü aytdasizmi? Halkaçanın içindeki. Az ko'raylik barıp. Moda arıqning üstünde turabı? Bundan kanalın üstünde oturadi. Gördünüz mü? Bunday da sizin uyunuzda. Buna qant bo'lsin ham o'sha uchun büyük buni qara. O'sha mizamda u? Yo'qsiz. Ya. Nizomsiz. Ya. Bo'lmaydi buna qara, ariq to'lib qoldi. Ertang sel kelsa o'zlarini chayadi. Barın alışmamız gerek biz. 6 metr uzun 6 metr. Tedaqqa cheyin jilish kerakmi? Ya. Orada so'ganda. Murdagi eski местосетия turadi. Ya. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Ojaka, qanday yaxshimisiz, yaxshimi? Boshqa Videomuzu qachon yozilsak bo'ladi? Ponedельник, вторникdan. Vtornikdan soat qanchada? 9dan kelaverin, 9da o'g'lim. Vtornik 9da. Ha. Ma'qul, rahmat. Rahmat. Bu qaysi kanal bo'lib qoldi bizda? Ya. Joy pass. Baliq chiqadi. Prям üstünde. O sizin участокmi? Bu yoqda to'lakon ilgarki bansa chiqib Ya. ilgarki bansa var to'lakon bansasi. Bular sizning uchastingiz. Meniki mi o'shaniki? Bu заброшенный to'lakon bansasi bo'lib berdi. Tak, mo'ni aytaman o. Ariqning üstünde da. Ya. Ariqning ustida Açık ince. Ariqning üstünde. Bunu qachon kecha olib chiqdinglar bu yerda? Ya. Bu ne olganingizda ne? Bu to'lakon bansasi. Ya. İlgarki to'lakon bansasi. Hey. Az o jo'g'irsa bu az 1 gektar yer. Boş bu. Boş turadi. Buna raddom.
Бұл поликлиника. İştebeydi. Жоқ істейді. Бұлар арзу екотен істейді. Ya. Роддомда істейді, поликлиникада істейді. Aynen. Қалғаны істемейді, больница істемейді. Son yer eкен de bu. Bir gектар. Ya bir gektirden koy. Bu yer. Bu yer gektir 1,8 çıkart. Даже boş 2 gektarga жақын çıkart. Ya. Так, bizde bu sos объект, bravo. Sos объект. Prema şehrin centrinde. Şu больница ашып жатса да больница құрып. Так, оның ахуалын қарамда. Қандай болады екен бұл? Не қылсақ болады бұл жерде? Ya. Совсем жарбай қалған екен да бұл. Заброшенный да бұл жер ма? Заброшенный. Ya. Ahval uzun жер екен. Так, бұны қан түштесі болады ма? Аварийный екен да полностью тұрау. Полный подснос. Bunu tamirмен alış керек таны машинасы. Полный подснос екен да бұл. Бұл жерде срочно. Skor keltiramiz degan Ya. bu skor at kelamiz dedi. Unga atves javob bermadi. Talabga javob bermadi. Bu chasning bo'lib ishlaydi hali. Ya. Eski bo'ldi. Arendaga berib ishlatilgan bir baho. Burada. 2 yildan beri nima ishlamay qo'ydi. Şu şehrin içindeki gemiler uçak koşursak болады екен de sos obyektlerде. Ya. Жолға жақын. Навайға жақын. Жолы жақын жер екен. Kurortlu жерде ма? Ya, kurortный жер екен. Бұл жерде işletişimiz керек екен. Ай, не қылып істесек? Бирок жер муниципалитет біздің жерде. А? Мына біздің шаһардық роддомдогу жанагы эки агай жүрөт го. Бирөө кардиология, бирөө терапия жана повышение квалификация. Ошолорго берсекчи. Бұл ошолорго берсек. Муну биздин роддом талашып жатат. Ошол жерде берсек, ремонт кылып иштетсек болот да. На роддомда Жер таппай жүрүшөт. Ya. Bu roddomda көчүп жатырса. Ооба, көчөт бул. Азыр нар жакты даярдап атпайбызбы? Азыр шаардык роддомдо 2 чоң корпусун 2 адам мейли отурат да. Bir korpusun terapia kardiyologiya, ikinci çoğun korpusun повышение квалификация. Ошолорду чыгарабыз, булар баары ошо жака көчөт, роддом болбойт бул жактачы. Мен чакырчы саат эмеге ким бар? Адилет. Жана главврач ким эле? Жок, бизде. Шаятбек чакыргылачы. Кара. Мына дагы незаконно турат экен, карачы. Я. Саламатсыз, папа, кандайсыз? Бул эмне болгон эме? Chasning, Төлөкөн частный больница. chasning. Значит, ушуну Мухаммедтики бул? Жылдызыка? Так, Жанбай, значит, биз азыр ушуну тетик эмеден баштап полностью канча үй бар, канча түтүн бар. Санап чыгып туруп мана көчүш керек экен. Так, значит, азыр арык бияктан өттүбү? Бияктан кетип, мечитке барасың. Азыр айланып жана мечитке барат, а? Так, оларды алыш керек екен мынаке. Эме, Жанбай үч. Жанбай аван баласы. Көрдүңүз оларды? Полный алыңыз үчүн астын жолду. Бул азыр эмеге чыгабы көчө? Навайга чыгат, а? Олар полный алгыла, көрдүңөр? Мына второстепенный көчөлөрдү бир сыйра карап кеткиле, макулбу? Могуларды карагыла, совсем жолго чыгып алыптыр.
Je trotuarı yok. Eki betinden çıkıp tur, gördünüz mü? Gördün mü? Siz birinci yol gelip olsanız gerek ha? Çok. Canbay. Şu benim kattayım ben işe. Da. Adam niçin katlasanız almadınız? Ana metre çeyden çıkanca. 4 metre çıkar mı? Algıla düşündünüz mü? Takansı da iyi tekrar algıla. Onu da alalım da. Eki betinden. Bundan onu da karağıla görünüyor mu ki? Takansı da iyi tekrar çeyimler. Tasbihini. Doğru. Agrajente eti совсем çıkıp alıptır, gördünüz mü? Bütün alıp kompleksine karab aldırgıla. Yolda assın. Onu algıla. Böyle trotuar gerek ekan ha. Aa. Bir jagına lazım trotuarda, iki jagına. Ya. Ha. Bir kadar taş tesbih kadar. Ne yapnan kılsa болады ekan. Kettigide mamlaketga ketdim. Ya mektepke. Qaysi? Ова. Так. Qani qaysi yerdan nima aytasiz? Arqa salibsiz da javob. Men aytdim-ku buni. Olardan pul olish kerak-da. Ha. Sizniki qaysi bunavi? Bu ariqning ustida turasiz-da buni. Yo'q, bu ariq emas desangiz. Arık. Ha, buni. Qani ariq? Bunaqasi u? Üstüne atsalam da ki. Srochno olish kerak sizdi. Yağı uyda bir yağınız. Tushundim, benim niye ariq to'sib oldingiz? Ariqning ustida turasiz, aytsam siz ishonmay. Yo'q, ariqda emas. Üstüne atsalam da ki. Yo'q, men jana qalpaytib o'tpaysiz. Yo'q, men ariqning ustida emasman deb o'tasiz. Buni ariqmi? Ariqning ustida turasizmi? O'shada aytpaysizmi jo'nla. Ariqning ustida turaman deb. Buna ariq buna. Buna o'zi iki yaqinda ko'chat buna. Uychi qarangiz o'zi ko'chayin deb qolibdir. O'zlarini qiyin dema. Sonunda jarağa getkenler. Aymi? Oo. Uylardan kompensasiya so'rashadi. Uyim jarağa ketdi. Deg aytamda 100 yil, 200 yil bo'lsa da ariqning ustida turasizlar degan. Bunu da alıp koyalım buna. Tetiğe ya topik mi? Ha? Anam aylanıp çıkar. Keşke men buna uydu. Kecha siz aytgandan keyin, bola aytgandan keyin men kelib ko'rib ketdim da. Ariqning ustida desam, yo'q qalpaytayotqa. Ajaka qanday yaxshi? Yo'q, men ariqning ustida emasman deydi da. Yerni dayardab, yerni olib, transformatsiya qilib, hukumatga xatni yozib, shu buyurtmani обосновать etib yozishimiz kerak-da. Qarama, ikki betni alg'ilama, onu alg'ila tozalab. Canbay, siz shu yerdan o'tishlarni aldira olmadingizmi? Çoğaldır geçe. Kecha ko'rdim dengda. Shu yerga kelganda ko'zingizni yumib olib o'tsangiz kerak a. Voy, sonun ko'chakka bunu ochib qo'ysak-chi. Ularni barini ochish kerak-da. Bu qaysi ko'cha o'rtada shunda? Ya, ati. Bu Copas. Ya, Copas. Jopas. Jopas degan nima deb tushundim, Jopas. O sonunda kanalın atı, o sonra Cobası, kanal demetsem. Kanal demetsem yoksa Jobas kanalı. Jobas kanalı. Buna agrajeni algıla. Bu agrajeni algıla. Canbayevich, koydunuz mu? Büt aldırınız. Açık koysun. Bu kamokta assın buna. Olar da assın bardığım. Aklı mı? Taptaza qilib demet qo'ydi. Ha. Tuz chiqsa bo'ladimi Navoiyga? o şu ne olacak? Tuz chiqsa bo'ladimi? To'rtta beshta uy bor. Magazin bor, nimadir. Rushunda. Chiqsak ko'ramiz. Tuz chiqsa bormi, emi? Возможность bormi? Buna yo'lni ochish kerak ekan, ko'rdingizmi buni? Tuz Navoiyga chiqish kerak ekan. Ya. 6-7. Tamam, olarda algıla gördünüz mü? Nasıl eski strayen teyitinde turadi. Olar bari ko'chibdir. Mana ko'rdingiz mi? Ha, yozib beribsizlar ha? Ajaba qanday? Yaxshimi? Desa yaxshimi? Bola chaqa tinchmi? So'g'an nurga yo'l jutamami? Yo'q, aka, charchasak ish to'xtab qoladi-ku. Tak, mo qancha metr? Ha.
Ha sizin uy mu? Ha, çocuk kirmiyoruz ama. Bunaqa chiqib olsa. Bolalar kelib yozib ketibdi, men kecha orib o'zbekistonga. Acaba qarama to'sib olibsiz. Trotuarga chiqib olibsiz acaba. Bu otam zamonida 71 kelib shundan beri turgan men mardasi mana shu. Mana shu stoldan eski o'rnida turadi. Uyni ichida edi. Keyin men tashqariga chiqarib qo'yganman bu yerga. Yo'q, acaba mana yo'lning aqsida trotuar. Trotuar qilamiz, yo'lni kengaytiramiz acaba. Ha, qarab beringiz, ma'qulmi? Hozir bu yoqda keyin ya. Yol var, o'zga tushamiz. Hozir qanday qildik? Ya. Zelenkozning ko'chasida bu? Ha. Aka assalomu alaykum. Qanday yaxshimi? Nasıl yaxshi? 11 ko'chada bor. Bor ha? Barmi? Yil bo'ladimi? Так, мы уже bittu, jettu, nimaga? Ya. Ha, men uchun ham aytib qo'ydi bu. O'tganda bir kun kelmay qo'ysak, to'g'ri suhbatni eskirtib, suhbatga kelib yo'qqa olamiz. Hey, boyagacha. Ya. Bari bilet qancha bergan. Bergensin ha? Havo, berib eskirtib chiqamiz. Nurbek Suyunbaychi, men o'lcham ne oldu buna? Geçti boyunca. Başlaştı o. O geçe gelip şeyde söylemişik yıllardan bilince. Ha. Saat 9:30 men chaqirib qo'yim sana, glavvrachda. Shayatda, ma'qul bu. Moradim bo'yicha. Menda eski заброшенный больница bor ekan. O'sha bo'yicha bir sunish bersin. Qanday lavozim yo'q. Ayda bir radon bor ekan. 20 koyka. Ayaqa o'rin bo'lsa ko'chirish kerak, je bo'lsa janaqa. Teritoriyasından da. Hava teritoriyasimi? Bunu bayağında sizge gelip депутаттар hem baş zor geçmedi. Biz bunu pirinç apren cıldıral degemiz alacak kaç. Aa, bunu jildiramiz. O ana Jo, sizge or- gelip suranışı ben. Aha, shu tushundim. Bu qayerga chekin ko'chat? Ha, bu yoqqa chekin ko'chat ekan, ha? Ya. Biroq buna bo'lib o'tib bu yergacha alsin. O, mon aldirg'ila, tatnaqa qilib, современный qilib quramizda. Bu yoqda o'zingcha arbat qilamiz, ikki chekkasidan, ha? Все, хорошо. Ava. Ya, ajum, qanday yaxshimi? Dem tushmaysa yaxshi, boshqa qatishmi? Qara, bu ariq bar mon aslında. Ava, все, al. Jo'q, mon polniy olish kerak, buni ariq tashish kerak. Ya. O, emeni qanday qilamiz? Bu texnika kerak-da saga, ha? Saga emi, ya. Bilem men, kanalda achish kerak-da. Kim yordam beradi? Bu ham o'zi qo'lidan kelmaydi. Ya. Nurbek. Ya Nurbek. Sen yordam bermaysan be. Ha, sen nemi bozor ishda o'tasan, ha? Bozor 20'sida bitadi. 21'e ko'chamiz. Buni kimga topshirma bersak bo'ladi? Evet, ama tazalag'anni, qara, buni tozalab texnika olib kelish kerak-da. Ya. O'zingiz yasaysizmi? Kanal üstünde duracak. Jo, tushundim, o'shani olish kerak bo'ladi-da, mana qara, mana kanalning ustida turadi. Ya. Buna qara, kanalning ustida. Qancha o'shiga ruxsat berdingiz deyimda? Yo'q, buni Zamrek boshi, siz bergansiz shuni. Buna qara. Bu yerda emas bu. Qancha o'sha kanalning ustida soladi. Ya. Buna qara. Narxlar pash to'lib bitib turibdi. Buni срочно olish kerak. Прям срочно. Так, Azal qanday hech kimdan subota ertang birisini olib salmaysizmi? Va 3 kunlik eskirtib deb qo'yganmiz-da. Yo'q, bu o'sha 2 yil bo'ldi buga. Alırız. 2 yil bo'ldi. Texnikani kim beradi? Biz yanılmışız. Ovalardan verelim. Ekspert verelim de. Bering, yordamdoshingizdagi subota bozor kuni olib salg'lar. Ma'qulmi? Давайте. Siz menga bozor kuni bitdi deb ochib Siz qo'lingizdan keladi. Buni ariqlardagi tozalash kerak ekan, nima? So'may qolma, vatqo'z qaytayli ariqlarni tozalab bersin, to'lib bitib turaman. Ertang sel kelchi bo'lsa, büt chayatda bu yoqda hech narsa qolmaydi. Moda chiqqan, ko'rdingizmi? Buna ariq pashti to'lib, ariq yo'q ekan pashti. Ya. Tütüge tan qalamda qancha shu ariqning ustiga soldi deyimda. Ya. Buni срочно ariq tozalashimiz kerak, baldar. Bu ariq tozalab olsa, ertang sel kelchide bo'lsa-chi, полный sel bosadi-da. Bular da konsa chiqib tur, ko'rdingizmi? Ay. Bular par o'ngdosh kerak ekan, qarachi. Ya. Bunaqasi bor, ko'rdingizmi? Mana. Azamat qanday kuch?
Mana görüңүз mü? Ben polный подснос. Тазалап ушунда жеркенен болот. Марк тазалаганга дагы жакшы болот. Эми кана оборона. Улан. Оларды алдырыңыз, менде жестани цех бар экен. Башка жака апарып оңдосун, жолду ассын. Карак мына алдыр машинени. Кара, мыякта жол бар эле мына. Жол бар экен эле, жолго бүт чыгыптыр. Көрдүңөрбү? Мына бүт бар, жолду ачыш керек мына, до конца этияка чейин. Мына көрдүңүзбү? Мына кайтып жол пайда болуп калыптыр. Нарактан жол жоголгон. Мына жолду ачыш керек экен до конца, көрдүңбү муну? Құрманялыққа қатшы параллельді ғой десе. Ооба. Жақсы тұрып қойғанда жақсы өтеді. Катуу киришебиз. Катуу киришип жолду ачпасак болбойт. Возможность бар экен, бардыр бир жолго. Бардыр весь шаар бир жолдо да. Жолдорубуз бар. Барын жылдырып жолду ачышыбыз керек экен. Мына кара, алдырма козоп элем барын. Оларды алды, тазала кара. Олардын бардыгы 50-жылкы болгондо, олар бардыгычы. Көрдүңүзбү мынаны канализациябы могу? Я. Оларды эме Нурбек Сүйүнбаевич кара, канализацияны агызып коюптур. Карап, санэпидемстанцияны текшериш керек. Муналарды наоборот, Абдуалиевич, олар бүт дөңгөлөктөрдү алып, эски старый хламдан моочу, мусор все. Мону алып, подпорный стена кылып, татына кылып оңдош керек буяктычы. Мына караң, бул мына 50-жылкы дөңгөлөктөр молар барды. Уят да мону. Мына көрдүңүзбү, мына все мусор мынакей. Уят да буну, кантип эме болсун. Мына кара. Уларды бүт алып туруп, мына жагын эметип, подпорный стена куюп, асты үстүн тегиздеш керекпиз. Таптаза кылып. Ассаламу алейкум. Ажаба, кандай жакшысызбы? 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 Ажаба, кандай жакшысыздарбы? Бала чака тынчпы? Туугандырок, эл жут аманбы? Ана амин, тынчтык. Амин. Eng oliy ne'mat tinchlik ne'mati. Allohu akbar. Tınçlarбы, ажаба, бала чака тынчпы? Мына көрдүңбү, мына бардыгы. Нурбек Сүйүнбаевич, ушуну өзүңүз бир көзөмөлгө алсаңыз, мына бардыгы мына канализация эмеге чыккан. Ушу жолду ачыш керекпиз бизчи. Мына көрдүңүзбү муну? Эски строениесі нар жакта болсо керек. Мына көрдүңүзбү? Мына ушу жолду ачыш керек да. Мына жолду ачыш керекпиз. Ой, кенен экен могунчу. Абдаке, мына көрдүңүзбү? Муну ачыш керек. Нурбек Сүйүнбаевич. Көрдүңүзбү мынаны? Бул жолду ачса кандай сонун болот? Жамарбек Башевич, кадастр ушуну тактагылачы. Ушу жолду ачалы. Муну жылдышыбыз керек экен. Муну жылдырып жолду ачып берели. Эртең как раз жана перестройка кылганда тез чынарга чейин ачып коюш керек экен да. Моменттен пайдаланыпчы ачып коюшубуз керек. Могу өткөндө ал дедим, дали алган жоксуңар. Биз азыр мынау жолду ачканда ушул жерден өзүбүз баштап беришибиз керек да. Эртең муну көчүрөбүз го. Көчүргөндөн кийин муну жолдун жээгин ачып, наркы эмеге чыгарып коюш керек да, до конца. Ошондо баардыгы көчөт. Өзү эле могу көчкөндө эметет. Эл деле көчөт. Эме Азамат Каныбекович, могу проектисин карап бериңиз, до конца эмеге чейин. Проекттен 6,5-6 метр качырганбыз. Анан запор кетет. А вообще отлично как раз. Кызым, мынау жер парктын территориясында турат, могу зданиячы. Өткөндө мен тапшырма берген болчумун. Жана толкунаш старышка тапшырма бердим, ал укпай койду меничи. Макул деп жасаган жок. Могу бүт мына парктын территориясында турат. Документтерин тактап сотко бергиле. Макулбу? Тартып алыңыз. Бул бир. Экинчи жүрүңүз. Биз азыр маданиятыбыз бир подвалда отурат.
Kim var daha bizde? Ömür Aliyeviç. Abdüaliyeviç. Madaniyat bizde hiç podvalda oturadi. Ko'rdingizmi o'tirgan ahvol? Bizning o'zimizning mo'nda yaxshi yerlarimiz bor, jeke menchikka berilib ketgan. Mana shularni olib turib madaniyatga berish kerak ko'chirgani uchun. Juringiz ko'rib. Şurgacha buna. Ova. Buna je o'zi ishlatmaydi, je birovga bermaydi. Qarang bunaki. Брошенный da buni. Buna tatnag'ay qilib, oyog'ini ochib, bir порядок жасап turib, madaniyatga berib qo'ysa, qanday so'ni ko'rib bo'ladi. Qarang mana ishlarini qarangiz. Mana. Mana qara. Buni qara. Uşu yer men bilgenden bir 15 yıldan beri turadi da. Faiz bulgandan beri şun. Ya. Jarıp atıyor. O men bilgenden 15 yıldan beri şu dayına kıymıldabay turadi. Aybay mına madaniyatga керектүү да. Şu көрелік яғынан. Ya. Туристік объект қылса болады. Мына көрдіңіз бе? Бұл каким-то образом жеке меншік өтіп кеткен да. Документі. Ya. Материал көтөрөм го. Мына қара қандай соның жер маданиятқачы. Bizim madaniyat oturgan yerin көрсөңүз вообще подвалда oturат, сырость. Burada эме болгон, военкомат болгонбу? Военкоматта подвалда отурушат. Мына кандай со татагай здание экен. Киргизип семиле эметип койсо, артистердин ырдаганына да жакшы. Акустика жакшы. Uşu жер мен билгенден bir 15 жылдан бери турат да жабыкчы. Ya. Ya, bu yağında da zdaniyası var. Karaçı. Ya. Arık üstünde oturat da bu la. Buna karaçı arık üstünde kurgan buna. Ya. Seli baskan meyette buna. Karaçı. Buna büyüt vardı onu kara. Arıkta tazalaş gerek, onu aldırış gerek buna. Gördün mü buna? Gördün mü? Arık üstüne salgan. Buna. Buna karaç. O tete arık üstünde oturardı kendi olar bardağı. Ya. Çok buna arık tazalaş gerek de. Kan tazalayız arıkta için. Ya. Dostum yok. Бұл başka bir kod demet illerden. Ya. Ya. Da. Ушул жери боюнча Ай. тура талашышат. Мына жерде биз өзүбүз калышыбыз керек. Ай. Арендага отургузсак бизге акча түшөт да. Ооба, азыр прокуратура соттошуп бүттү бул жердичи. Kara onu alış gerek. Buna gördün mü? Emede turat. O ayağında da var gene. Qanday qo'z jeler. Şu meyran balasında olsa qanday son bo'lmoq. Ya. Bular mo'qrashdi o dema. Yo'q, araştı. Eski mi? Eski bilbeykim. Eski mi mi? Kadastr. Eski mi? Naugulak. Yok, Naugulak. Ya. Naugulak'tan başka değil. Naugulak harcak ha? Qanday sonuna ki? Bir de Kur'an okuyduğun yer var bile hem orada. Здравствуй. Товарищ
Старший прапорщик. Қандай, жақсы па? Жақсы. Өзіңіз қандайсыз? Қандай іштер? Тынч элеби? Сіз охрана, Саат қаншадан? 9-дан баштап па? 6-ға чейин. Кадой күндері. Мындай күндері 7-ге чейин. Эме қандай? Елдің посещаемость қандай? Көп. Көп платный ба? Платный, Қанша? 70-тен болса керек. 70 сом. Кассалар эми келет да. Ақша кімге түседі? Музейге түшсе керек. Я. 7 жаштан 16 жашқа чейин 50 сом экен. Андан чоңу 70 сом. Так, бізге ақша түшөбү түшпөйбү? Так. Нурбек Сүйүнбаевич. Мен түшүндүм. Мен культура болгондо деле биздин жерде. Бизде эле жок дегенде 50% бизге түш керек да. Күндө, допустим, канча киши кирип чыгат бир күндө? Ар кандай. Ну, допустим. Көп чыгат да. Канча? 100, 200, 300. Болса керек. Ну, грубо 200 киши дейлик. 100 сомдон болгондо бир топ акча түшүп калат. Ошо эмеге да кат даярдагыла да. Президентке кат жазып көрөлү. Хотя бы 50% бизге берсин да. Ачыңыз эте көрүп коелук. Урсат да? Так, могу жерде отуруп Куран окуй турган жер бар беле? Я. Жок, чыгып келет окуйлу. Так. Көтөрүлүштөр. Бул тек до конца чыгып кетеби? Я. Я. Жанагы лестницаны мондагы угольник кой. Түшүндүңбү? Мондай койбосоң цикырлар көчүп кетет. Ооба. Жабдыкадырова. 39.000 метр квадрат па? Я. Аянтобуз, Оштугу. 39.000 гектар. Ой, 39.000 гектар. Жерге сиңер да. Бийик, а? Ажым, қандай жақсы ба? Жақсы. Мына ке. Ең биік жер ушул жер бе? Я. Жо аяққа бол. Ал жақ болбойт. Сонун экен. Я. Амир Темир көчө. Я. Машинчы. Саидова. Кетиги Саидова. На Амир Темир. Амир Темирова. Алиева, наркы Амир Темир. На Алиева ачылып калыптыр. Же Алиева мо эмеби? Алиева бул. Алиева. Тетиги жана гаражда турган жер, а? Бузулган жер. Мына мечит, а? Эми көрүнөт экен ачылган, жолдоруна. Жолдор ачылган эми көрүнөт экен. Жактан көрүнөт. Кана жүрүп тияка отуруп Куран окуйлу. И давай жумушка кеттик. Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Амин. Ава жараткан Аллахым ушул окуган кереметтүү Кураныбыздан пайда болгон сопторду пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа алейхиссаламдын таны баштады. Ошондой эле жалпы бул дүйнөдөн көзү өтүп кеткен момун мусулмандардын таны баштады. Дуа тилеген, Куран тилеген момун мусулмандардын мактабын баштады. Ошонун катарында ушул жерде Омин деп отурган бир туугандарыбыздын өтүп кеткен чоң ата, чоң элерине, тайылет, ата энелерди багыштадык. Жаткан Аллахым ошо өтүп кеткен маркумдарга 5тен орун бер. Билип билбей кеткен көйүнс Аллахым өзүң кечир. Караңгы көрлөрү жарык акырет тарап атпасын. Жараткан Аллахым өзүң уада кылган Фирдаус 5тен орун бер. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа алейхиссаламга мүрзөлөсүбүз Аллах таала насип кылсын. Роббана ата фид дуnya хасана
ve fi rahat hasana hine azaban nar bi rahmetika erhamer rahim. Allahu ekber.